Dušan Pekić, koji u filmu Rane sjajno odigrao Pinkija, jednog od dečaka čije ime tmurno odrastanje u Beogradu kasnih 90. godina zabeležio reditelj Srđan Dragojević, preminuo je sa samo 19 godina. Pekić je preminuo 2000. godine u Kraljevu za vreme služenja vojnog roka. Uzrok smrti do skoro nije bio objavljen, ali onda se oglasila njegova majka koja je, kako kaže, tek nedavno smogla snage da pročita nalaz obdukcije. Javnost je godinama sumnjala da je u pitanju predoziranje, a prijatelji da je Pekić ugušen. U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usled gušenja zbog udisanja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz, izjavila je svojevremeno njegova majka. Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Jelena, njegova devojka, bila je puna života kao i on, ispričala je njegova majka tada za medije. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i počeo je da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude. Bio je spreman da sve podeli sa drugima, odeću, hranu, a kada nisu imali gde, dovodio je drugove da prespavaju kod nas, dodala je ona tada. Priča o dečaku koji je mogao da postane veliki glumac ostaje samo legenda. Naime, Dušan Pekić je u filmu Rane upao sasvim slučajno, pošto su ga iz producentske kuće uočili negde u Zemunu i pozvali na audiciju. Bio je običan klinac, doduše u jednom pogrešnom vremenu i u jednoj pogrešnoj zemlji. Gostovanje u Atini bilo je njegovo prvo putovanje u životu na koje je krenuo sa ekipom filma Rana. Švaba je nešto kasnije ispričao da su se oni zajedno prvi put napili i otišli na letovanje. Škola ga je nervirala, ali je bio čvrsto rešen da se upiše na akademiju jer se tamo radi na sebi, nažalost to nije doživeo. Prošlo je 22 godine od iznenadne smrti tada 19-godišnjeg glumca Dušana Pekića, kog je proslavila uloga Pinkija u filmu Rane. Danas gotovo zaboravljena, ali sećanje na njega čuvaju samo još njegovi najbliži. Od mene do njega može se samo mostom Duge. Od mene do njega može se samo jezerom Mesečine. Od mene do njega može se samo srebrnom i strmom stazom ptice. Mostovi, reke i staze kojim ljudi hode, oko njega obilaze. On je kao sunčevo plameno ostrvo, odvojen sjajem od svega sveta. Citirala je Milunka Tašić, majka glumca Dušana Pekića Pinkija, stihove velike Desanke Maksimović. Dušan je preminuo 26. marta 2000. godine u Kraljevu, za vreme služenja vojnog roka. Imao je samo 19 godina. U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila zbog gušenja usled udisaja želudačnog sadržaja. Za mene je vreme stalo, umeo je da bude zabavan. Niste znali kada glumata, a kada je to stvarno on. Voleli su ga. Teško je bez njega, baš teško. Jednom je on bio kod prijatelja i izašla sam nakratko i zaključala. Nisam očekivala da će se brzo vratiti. Kada sam ušla i prišla stanu, sedeo je na stepenicama. Verujte, uvek uveče kada se vraćam kući imam tu sliku kako čeka na stepenicama, objašnjava neutešna majka. Dušan se od kolega veoma družio sa Milanom Marićem Švabom, a jedan događaj i dan danas je urezan u pamćenje. Jednom je bio u Zemunu i nisam znala da će doći, a on uveče došao sa Švabom, a ulaz bio zaključan. Čula sam kasno noću da neko lupa ispred kuće, pa je prestao. Neko od komšija je otključao. Ušli su, lupali na vrata. Nisam čula, tako su jedno vreme bili pred vratima. I sada me duša boli kada se toga setim, zaključila je Milanka. Dušan je posle vojske planirao da upiše i glumu, ali mu se nije dalo. Film Rane Srđana Dragovića su posvećene generacije rođene 80-ih, koje je djetinjstvo proživela za vreme rata na području bivše Jugoslavije, kada su mržnja i nacionalizam bili na vrhuncu, a produkt svega su mladi ljudi koji su uzor pronalazili na potpuno pogrešnim mestima. I dalje omiljena među mladima je Pinkijeva replika. Na kraju smo priče, rođaci. Ako se ložite da budete cool, onda sam sigurno vaš idol, Amiševi. Ponekad mi je žao što nisam stigao da vidim to inostranstvo, ali jebeš ga, ne može čovjek da stigne sve u životu. Smradovi i ovdje i tamo.
Kakve veze ima? Kraj, rođaci. I sve mi se čini da sam prošao bolje od vas. Dušan Pekić, koji je u filmu Rane sjajno odigrao Pinkija, jednog od dečaka čije tmurno odrastanje u Beogradu kasnih 90-ih zabeležio reditelj Srđan Dragović, preminuo je sa samo 19 godina. Dušan je bio jedan od mladića koji su odrasli u Beogradu u najteže vreme i jedan od onih koji su imali put ka izlasku. Srećnom okolnošću, producenti filma Rane primetili su ga jednom prilikom u Zemunu i savjetovali ga da se tada prijavi za audiciju. Dušan je prihvatio, pojavio se i pokazao veliki talenat. Prilika koju je dobio u radu na tom filmu nije bila samo značajna zbog glumačkog probijanja, već i zbog iskustva koje je tom prilikom pokupio. Neke scene iz Rana snimljene su u Grčkoj i to je bila prva prilika za Dušana da izađe iz zemlje i vidi malo drugačiju atmosferu od ondašnjeg beogradskog sivila. Po završetku priče sa svojim filmskim uspehom želeo je da upiše akademiju i da radi na sebi. Do toga, nažalost, nikada nije došlo. Pinki je nakon vrtoglavog starta karijere morao da ispuni svoju građansku dužnost i 2000. godine otišao je na odsluženje vojnog roka u Kraljevo. U noći između 26. i 27. marta Dušan Pekić preminuo je u vojnoj kasarni. Uzrok smrti do dana današnjeg nije utvrđen. Glasine postoje da je prevelika doza određene droge bila fatalna za Dušana, a oni koji su ga bolje poznavali tvrde da je bio ugušan u snu. Istina verovatno nikada neće biti otkrivena. Na kraju, kao posebno gorak, ostaje Pinkijev oprošteni monolog sa kraju Rana. Sve mi se čini, rođaci, da sam ipak prošao bolje od vas. Pekić je preminuo u snu tokom služenja vojnog roka u Kraljevu, a imao je samo 19 godina. Bio je u Kraljevu u vojsci. Prethodnog dana bila je zakletva. Preterao je sa pićem, kada smo se rastali otišao je sa drugom do susednog grada i nastavili da piju. Vratili su se oko ponoći u kasarnu, a kada je oficir ujutru budio vojnike, Dušan je ostao da spava. Uvek se teško budio, rekla je njegova majka. Ona navodi da je kasnije neko iz kasarne čuo krkljanje i shvatio da se Pekić guši, ali dok je stigla pomoć već je bilo kasno. U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usled gušenja zbog udisaja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina usudila sam se da pročitam taj nalaz. Njegova majka, koja radi kao defektolog u školi za decu sa posebnim potrebama, kaže da nikoga ne krivi za sinovljevu smrt. Nesrećan je to splet okolnosti. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Bio je spreman da sa svima sve podeli, odeću, hranu, kada nisu imali gde, dovodio ih je kući da prespavaju. On je bio milostiv, zato još valjda opstaje u srcima mnogih, a to je korak do večnosti.